Toto medzi іншим гуторене на скацькій організаційного odboru festivala u Ruskim dome u Šidze. Formovaný 12 tými za technične pririchtovanie festivala. Propoziciji zrobil so sotrudnikami profesor Dragan Makijević, predsjedatelj žirija Peršova festivala, scenografiju porobi magister Vera Hardi Dupalo, a za konferancu zadluženi prekladateljka Sanja Tirkajlo i profesor master Zdenko Lazor. Propoziciji poslani do šitskih naših i drugih kulturno-umetničkih društvov u Vojvodini i Horvatskej, a organizator odvid i prijavi občekuje najpoznejše po 25. avgust, keďže bude krasna chvíľa, festival 3. septembra planovaný u porti Vladičevskej ljetnje rezidenciji, a obezpečena i sala kulturno-obrazovnog centra u Šidze. Na Skacki pohvaljena i programa i organizacija tohoročnej kocurske žatvi, a tištak i nastup amaterov kulturno-prosvjetnog društva Đura Kiš na tej kocurskej manifestaciji.